Halo, ketemu lagi dengan saya, dengan Uncle Teng di channel Uncle Teng. Jadi, hari ini kita berpakaian warna serba pink. Pink, 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 and pink. Okay? Nike, so what's going on over here, man? So why are you wearing pink? Because one day a boy got bullied because he wore pink to school. So, Gabe, do you understand? Jadi, kata si Naik, jadi sejarahnya ini katanya bukan hanya kebetulan aja. Jadi ada sebuah voting. Ayo kita kita buat sebagai kampanye anti bullying. Ayo kita pilih warna. Oh bukan. Ternyata ada sejarahnya. There is a history behind this. So jadi seperti kata si Naik tadi, dulu ada katanya ceritanya anak sekolah pakai warna pink. Nah jadi dengan singkat cerita si anak itu dihajar terus dibully. Nah, jadinya sekarang itu jadi diperingati dan ternyata yang menginisiasi Kanada loh. Dan jadi sekarang itu udah jadi semacam perhelatan atau kampanye internasional. Nah, dan satu lagi, biasanya kalau di Kanada itu diperingati atau TDSB itu biasanya memperingati di bulan April. Tapi untuk tahun ini TDSB Toronto District School Board menginisiasi untuk melakukan tanggal 23 Februari hari ini. Jadi itu dia tadi cerita singkatnya guys. Jadi kita pakai pink because kita mensupport dan ikut mengkampanyekan anti bullying. Okay, Gab? Right? So no bullying, right? Are you gonna bully him today? So who's the bully between you and Gabe? Nike. Come on, one more time, one more question. Who's the bully between both of you guys? Nike. So okay. But yang jelasnya, but the most important thing, Daddy never bully you guys, right? And who's the nicest? Always me. Right. Okay, guys. Okay, let's go close this one by saying, oh, you know what? One more. Okay, Gabe, let me see. Let's read this one lagi. Let's read this for me. Ini ada pesannya nih. Jadi ini dibeli khusus ini sebagai support untuk kampanye itu. Can you read it? Kindness is cool. Stop bullying now. It's like Stop. Vibes only. What about Daddy's shirt? What about my shirt? Okay. What about my shirt, Nikki? Bullying stops here. Bullying stop here. Okay. Macau, let's go say stop bullying, okay? Now, we stop bullying. We don't start bullying. Okay. What about hug? What about some hug? No. Okay. Let's go say stop bullying in 5, 4, 3, 2, 1, go! Stop bullying! Oke, guys, jadi thank you udah nongkrong, thank you udah mampir, thank you udah mensupport channel ini dan ikutin terus video-video gue berikutnya, alright? Ciao!